ikhongo lesena ngicela ukungathi sithi sisho ikhongo sisho Africa. Julile. Uthe isibongo mfoka bani? Msebe. Msebe. Okay, uqale nokubhala nohaya nje. Ukubhala ngiqale ngo99 kodwa uthi ngize ngigcile nje enkonjweni ngihaye ngiqale ngo2004. 2004. Yeah. Sumkantshubomvu phela manje. Yeah, sengimkantshubomvu. Zama nje kubekezela. Okay, ithini inkonzo siphathelana namhla? Inkonzo ngiyiphethe namhlanje ithi impika badala. Impika badala. Awusipice sithi. Le impika badala mdala mabandla kamjokane kaNdaba le ndaba ngizoyenze njani ngoba isixaka badala ngiyabona badiniwe badumele ngiyazisaba izinyembezi zomuntu omdala nangona engakhala usizi lubhalwe ebusweni bakhe le impika badala njalo mangithatha ipeni nephepha ngibhala inkondlo bathi ngiyagula kanti ngiyajula mzala kade bengizama bengiphica ngemibuzo ngelekelele emsakazi nakho konakala ezweni sakhile le impika badala angeke ngikwazi ukuyimela le impika badala ngimncane kangaka abanye bazala begula nengculazi igasele kuleli ngizothi ngenzeni kuleli kangaka mzali ngiyavuma usithambisile isandla kimi wena kade uzama ungenza umuntu ebantwini ingani phela unginikezile uthando nenhlonipho mina ngagabanga ilungelo lami ngakhohlwa inhlonipho neziyalo zakho le impika badala idlozi livukela izingane namuhla zithwasa zingane akekho ngaboni madoda nathula nje konakele phezweni sikhohlwe ngamasiko nethethe zethu phela indoda insika ekhapha eceleza insika yezwe like the global icon sabonga Mandela ayikabi angisaqondi kuphela wona amadoda noma cha ingani phela abesifazane sebebambela bona mathupha kweminye imizi oh yeah lapha elikamthaniya lapha likaphunga nomageba ngiyaze sabe inyembezi kaFaro siphelile imizi yobaba mkhulu sibuka pho kuphi khona kuleli sekuphuze emncane nomdala dade kuyabanjelana abakhuzani zezwana ingathi ithupa zakugwayi babodwa babhenga esayidini abanye bajona ngapha noBenton basizaxele koma olitingani phela bathi gugothanda baduzukile egcineni okhona ozolakhe namaphara azoyidalela le impika badala ETP the different artist igama lelo danki ngiyabonga